Tang hadin arbanai belasha khot hajar na kajing khandra drugs bat pen prai ki yeng basa bean halum survey mentakas ngi ka arpo artarik naitung ki pulit jong ka sadar police station ki la khot hajar biang yau secretary jong ka neutrap youth council sengkme uba Isaac W Basayamot halor kajuk kamat bat hakani kajing sha khot hajar ki pulit ki la pengat shipau tli ki kendon bat lai tli ki case ka wei bekentup halai mkra police station bat artli hasardar police station yaute unong yalam jong ke HYC wan ana sudah ya kami kumara le seng lo magin yatri kat no no ka kat me ni skill ada syakhat presiden vice presiden mentasni sebenga kasi syakhat mentasni lu de jaju ka bagi la syakhat teng tu jinya alum sarbe mentasni di syakhat yang dia sekali lawan la coba di joki tahin bagi syakhat kendon ka den tu Hoti kendot, along lightly kies. Awak apa light cut yes, berarti hanya apa serat yes. Kibatkah kubos pada? Nak yang kejongahi pada yang sing ngumju ini, ngumsung kelasuk ni sisa khot kejingwan nak ni pen wan najer marwal. Along melan, marwal khot melan marwal kawiru. Kadai bahawa dilihat yang membahas, khot ni dalam masalah Misal malik anu bisniu, maka jing sakot ni kadai mini kadai rock si pastang bro. Bat anu makaru, minang ele, minang song hi ban tu jat di rock, bela na yak sai. Oh, the 174 167 betul tak? 72. Kadang-kadang kita dekat kiban sakot yang. Ada tanya betul. Minang yuk tang lanjut ni minang yuk. Kita yang macam apa? Kendaraan. Oh, ini yang penting kumbabi ini rajin keradok saja itu minat kerah kanta nakalan bulu makan standby berkemudian untuk indang yo tempat drugs menen resmi apa lapalang nonglum B opening B dan yo tempat di main supply coba drugs macam dor yang bare kesan hojar kam Bukan dengan jingkar aja kada bi harus jingkar drugs. Jadi kini kada nalum survey kada sang drugs kedai kalau bagi nanya pun like kam dia kuat tan mendik bentuk dekat madan hat balik belah laju kam ni kam berit pesuan iu benwan boleh tekai Kena kada kesin ke baar di bawah cepat hadir deh. oh akan tujuh petis Kalau kuno tak itu kejing sim rai oh kejing sim fee itu. Ada yang sing dengan budin ya budin kerjaan ini bisa cepat mat ini Jadi tip track itu gibru berpilap pricing. Jum datuk dikira dan balik sabar segala kata jelas dan duk nang ini bidang yang budin enak Satu kita kiplit kita khatbiang na mesti kat hadir na. Ya kata memang betai tip kita sepenat yakin khatbiang ni menuan di kenduk Terus tadi kendal berpingat aku bagi kat nak kau nanti.